Raja Nabi tanya memandung cicim Tersarikat belum bekerja Seberapa jam petuanku ampun nyanyi pada sigam lena bergeraja Sebab sigam lena rupa cerdacat Lagi menai padamu mulai masa Sebab sigam lena rupa cerdacat Lagi menai padamu mulai masa Mata tibul ada bapa mekuim Lepas terasa bersigam geraja Nabi Sulaiman maksudnya Kesehingga kendung cicim malain surah mubura Nabi Sulaiman maksudnya Kesehingga kendung cicim malain surah mubura Malagutat tadi apa jampu Tudah masa pemeblai-blai mata Kembali damai oleh kedidik Si Raja Wanita Berkeraja Tembaga sudah burung geto-to Menganya jampu badan keraja Sebab balannya lesar piasan Bila praja nang perang omal majulah Sebab balannya lesar piasan Bila praja nang perang omal majulah Tembaga sudah bertutup beraga Anak Musa solat ke raja Sedangkan dila Kupi Abu Nasi urolah ke raja Sedangkan dilan kupi Abu Nasi urolah ke raja Diti cempala di gro belambung Diti cemburung asa kepala Berejo balai surah di samping Cicim bereleng di sama-sama Ya, midro kan? Kajian je periuk. Betu kali kacau ah. Sabu na yang ubu tu na rayu kan. Tahu orang balik mengkawin Lerumeh terkem lam rumah tangga Hudep senang lahir batin ungkot mesin Sang-sang si rusa mangat lagoina Tapi oh panhai kana sinya Kata menak lam rumah tangga Kakayim krot abu sigam Muka masam Hai masih darah Hantuplah muka Sabe gemu pakai kain gemu dawa Sabe gemu pakai kain gemu dawa Pelam inang orang bagah muhab Beo tepeh huan mata Beo telala kepuawa ungkot Gece maret agama serapa Pelam laka orang bagah bunge Beo tepeh
pehu anu mata tabu aku ahmasen ungkut apaye gesoh binte telep ulua nyan ke iPhone ku jud muri laju mu tanpa tahu orang balemu kawin lurung meh tekem lam rumah tangga hudip senang lahir batin ungkut masin sang si rusa mangat alagoina tapi ban hai kana sinya ketemu nak lam rumah tangga kakayem krut abu sigam muka masam hai masih darah hantuklah muka sabe gemu pakai kain gemu dawa sabe gemu pakai kain gemu